Turabasuhuza abakunzi bacu ba I&I TV Rwanda aho muherereye mu mpande enye z'igihugu, abari muri diaspora nyarwanda, bari muri Canada, muri Australia, muri Amerika, mu Budage ndetse n'abari muri Canada. Mukomeze kugubwa neza, n'abantu barimo gukurikirana zino match za Iroba diaspora barimo kubasha kwinjira kuri stade. Mukomeze kugubwa neza aho muri hose, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Mukomeze kumva ko muri kumwe n'ababakunda, muri kumwe n'ababitayeho, kandi muri kumwe n'abantu batekereza kandi babahoza ku mutima. Natwe hano mu Rwanda turi mu gikorwa cyacu cyo kwamamaza abakandida bacu, by'umwihariko umukandida perezida w'igihugu cyacu. Turimo kumwamamaza, yarari mu kwiyamamariza mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu, aho yamamarije kuri college. Ngira ngo na ahantu hari hacumbitse abantu bigeze gusenyerwa n'ibiza byaturutse ku mwuzure wari wavuye kuri mugezi wa Sebeya. So rero tukaba tugarutse mu makuru y'imikino, mu update harimo kuvugwa ku mugabane w'Uburayi mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal ifite abantu batatu irimo gushaka umukinnyi bita Victor Gyökeres ukinira ikipe ya Sporting Lisbon yo muri Portugal, uherutse no kuyiha igikombe cya shampiyona, ndetse igashaka na Victor Osimhen ndetse na Inácio uramu defenseur w'ikipe ya Sporting Lisbon yo muri Portugal. So ikipe ya Arsenal impamvu irimo kwifuza umwataka, mwumvishije ko yagiye ivuga ko ikeneye typical number 9, nomero 9 uhagarara mu kibuga cya adversaire hara muri box akahaguma, donc agatera icyugazi aba defenseur ba adversaire. Arsenal iravuga iti tugomba kujya ku isoko tukagura uwo mwataka niwe dukeneye. Urabona nk'ukuntu donc tuvuge nk'ukuntu wenda Haaland akina, Haaland afite ukuntu ategereza akaguma mu defenseur ku buryo muhaye baro ufite ukuntu ayiproteja ku buryo baro udashobora kuyimukuraho ku buryo bworoshye. Donc akajena aba defenseur ku buryo niyo buryo bwo gutsinda ibitego bimworohera, kuko batari bugenda urugendo rurerure avuye mu kibuga cye ajya ku izamu rya adversaire. So Arsenal rero iri kwifuza umwataka umeze gutyo, iri kuvuga iti projet yacu twubatse trust process, igihe cyo gusoroma amatunda yacyo ni iki kirageze, tugomba rero kuyenjoyinga. Ikavuga iti dushobora kugura Victor Gyökeres afite igiciro cya $75,000 z'amapaundi. Ejo bundi ku cyumweru mwumvishije ko mu icyo cyumweru gishize yemereye Arsenal ko yayijoyininga nta kibazo. Ubwo no kuvuga ngo bisigariye kuri Arsenal na Sporting kuganira bagahuza ku giciro, niba Arsenal yakwishyura $75,000, kuko $75,000 kugira ngo nizo ziri muri release clause ya Victor Gyökeres. Niba se bafite ukuntu wenda baganira, Arsenal wenda ikaba bagira ahantu bahuriza byo na Sporting Lisbon, kuko icyo bita wenda amafaranga, imishahara, iki byose ibyo ngibyo Arsenal yamaze kubyumvikana na Victor Gyökeres. Arsenal yo na Sporting Lisbon nibyo bisigaye kujya kumeza bikaganira, bikumvikana, bikavuga Arsenal ikavuga iti amafaranga twe tutarenza naya, Sporting ikavuga ati aho utajya munsi naya. Noneho iyo ngira ngo Arsenal namuke ihagurukire muri $50,000,000, uko byasa kose byo na Sporting harano bibuze guhurira. Noneho Arsenal niba ikeneye Victor Gyökeres koko imwishyure. Arsenal ifite n'indi ivuga iti Victor Gyökeres nibyanga turajya kuri Victor Osimhen. Osimhen afite agaciro ka $120,000 z'amayero. Ubwo nuvuga ngo $120,000 z'amayero ni $105,000 z'amapaundi. $105,000 z'amapaundi. No kuvuga ngo icyo gihe Arsenal irareba ikavuga iti wenda Victor Osimhen hari urwego amaze kugeraho, biragaragara ko hari ikintu yubatse, ubona ko ni umwataka, ubona ko akomeye,
biranagaragara ko nuko wenda isezo bitagenze neza bitewe n'ibibazo by'imvune, nuko n'ikipe ya Napoli yari muri miforme, ariko ubona ko Victor Osimhen uriya munya-Nigeria ni umwataka muzima uzi umupira, ufite imbaraga haba kutera pied ku kirenge, afite amashoti y'imbaraga, yaba mu kubyiga afite imbaraga, donc ahantu hose ari fort. Arsenal ikavuga iti dushobora kugura Victor Osimhen mu gihe Victor Gyökeres byakwanga. Arsenal ikavuga iti Napoli iyi ni release clause, na amafaranga ari muri contract, ari mu masezerano Victor Osimhen aherutse kugirana na Napoli. Ikipe ya izishyura ayo mafaranga izamutwara, nta zindi negotiation, nta kujya hasi nta no kujya hejuru, kuko niyo release clause. Arsenal no kureba niba igomba kuyishyura. Ibyo nabyo ni ibintu birimo gupendega ku meza. Edu Gaspari na Mikel Arteta impamvu bafashe initiative yo gushaka umwataka typical number 9 uhagarara muri box akajana aba defenseur, nuko bashaka igikombe cya champion. Baravuga ati niba tumaze kubaka projet y'igihe kingana gutya, dukeneye umwataka noneho uza ko Arsenal ntago uburyo bwo gutsinda ibitego irabufite, kuko niyo ikipe ya kabiri mu Bwongereza yatsinze ibitego byinshi mu Man City, kuko Man City irusha ibitego bitatu. Ko Man City yatsinze ibitego 85, Arsenal yatsinze ibitego 82. Arsenal yatsinze 93 na 2, Man City yatsinze 95. Arsenal ntago buryo bwo gutsinda ibitego irabubona, ariko ikeneye noneho wamwataka uje na ba defenseur. Ni nacyo nuza Thierry Henry yavuze, twe dukeneye number 9 uhaguma, ntago dukeneye number 9 umuvinga. So Arsenal rero urebye ushobora gusanga abo bataka uko ari babiri, iyahitamo umwe ushobora kuza agatanga iyo security kandi ibyo bitego bikaboneka. Arsenal niya mukibonye umwataka utsira ibitego wenda 21, hakajya ibitego wenda 18 bya Bukayo Saka cyangwa se 16, hakajya ibitego bya Martinelli ibitego 18 cyangwa 15, hakajya na Martin Odegaard agatsinda ibitego wenda 12 cyangwa se 11. Nubyegeranya abo ngabo ubwabo bari babiri, no nukuvuga ufashe ibitego 20 by'umwataka, utanye ibitego 18 bya Bukayo Saka cyangwa 16, bibaye ibitego 18 wenda bibaye ibitego 38, washira ibitego 15 bya Martinelli bibise ibitego 50, 49. Yego ugashira ibitego bya Trossard wenda 12 nabyo bikaba ibitego 50, 56 na kimwe, ugashiraho ibitego bya Odegaard 12 bikaba ibitego 60, 70 ukabona ikipe Arsenal ibisigaye irabikura muri abo ngabo mu gusaranganya kwa kundi ya scorings ibitego byinshi, abantu bakabigabana, ba Declan Rice baba Gabriel Magalhaes, ba Saliba, ba Ben White, ku buryo Arsenal byibuze izamura score kagira nk'ibitego wenda byibuze 100, minimum ibitego 100. Nukuvuga ngo nicyo Ferguson yavuze ngo iyo utsinze ibitego 100 igikombe bukizeye. So nkavuga ngo Arsenal minimiza byibuze maximum ikabona ibitego 100 goals. Umva Arsenal izaba iri ku gasongero, izaba irimo guhatana kuko bigaragara, ikavuga iti dukeneye un backup wa William Saliba, kuko igihe cyangwa se wa Gabriel Magalhaes nuza Ignacio atashobora kuza akarusha nuza Gabriel Magalhaes bakajya bakinana na nuza na Saliba muri defense. Ura mu defenseur wa Sporting naramoye mu defenseur mwiza, Arsenal iramuzi muri Europa barakinnye season 2022 2023 igihe Sporting abakoragamo ku ma penalty.
Arsenal iri kuvuga iti twe dushobora kumugura, dushobora kuzana uriya mu defenseur tukamuzana kuri $50 si nyinshi z'amapawundi, twazishyura akaza tugakora ekipe ikomeye, tukubaka urukuta rwa defense, noneho tugakomeza tukongeramo hagati, tukongera defense yacu tukayikomeza hagati, twaba twabonye ukuntu tugura wenda nka Bruno Gumaresh cyangwa se Martin Zubimendi ko barimo kuvugwaho ko n'ikipe ya Real Sociedad irimo kwifuza $50 bakavuga ati twaza tugafatanya amanota ashobora kuboneka, ngo gutegeza tukareba ko ikipe Arsenal iri bwinjire muri izo aferi ikishyura amafaranga. Ayo mafaranga niyishyura irabona abo bakinnyi, kandi Arsenal ngira ngo niramuka ikoze ivyo bintu azaba ari ikipe ikomeye cyane sezitaha. Gusa imaze kumenyerana, ifite abakinnyi bamaze kumenyera, bamaze kugira experience, kandi ubona ko noneho baza n'ikintu gifatika ku meza bagangana n'ikipe ya Manchester City. Amakuru arimo kuvuga y'amatransfer nayo. Naho kuri Yero mwabonye ko nimugoroba ikipe ya Portugal yatsinze ikipe ya Turkiya ibitego 3-0, ibitego byiza cyane. Ngiye nakunze igitego cya Bernardo Silva yatsinze, n'igitego cya kabiri cya Bruno Fernandes. Cya gitego cyo aba defenseur bitsinze cyo ni igitego umuntu atagira ikintu akivugaho cyinshi gifatika. Umutoza Roberto Martinez yavuze ngo Cristiano Ronaldo ntabwo akiri wa muntu wumva ko ashaka kuba goal scorer, ahubwo arashaka gukorana n'abandi, kandi biragaragara buri wese. Aravuga nk'urugero n'umunyamakuru w'igitangazamakuru bita ITV Sport waramubajije, aramubaza ngo ese biracyari ngombwa ko Cristiano Ronaldo ubona ko agomba kuba akiri mu kibuga igihe kingana kuriya? Ese ubona nta kintu agabanya kuri pitch, donc mu kibuga ubona nta intensity ya match agabanya? Aravuga nta kibazo kirimo. Noneho ubona ko Cristiano Ronaldo ikintu cya mbere yaje azanye muri no ero, yaje ashaka kugira ngo bakorere hamwe nka ekipe, bashaka amanota, bashake ibitego, bashake n'igikombe. Ubona ko none ikipe ya Portugal yose yiyemeje kubira icyuya kugira ngo barebe ko bashaka kumusezeraho nk'uko Lionel Messi bamusezeho bagenzi be muri Argentine bamuha igikombe cy'isi. Ubona ko Portugal iri gukorera hamwe, nubwo ubona wenda Bruno Fernandes ba Cancelo b'inyamagambo menshi bagenda bamuvugaho, ubona ko hari ahantu begera ukabona ntabwo bikunda, ko Cristiano we nta kibazo mumubwiye, nta nubwo ari kwiramanta ahantu bageze bamwe imipira bagashaka gushota bikanga, ntabwo ari kwiramanta. Rero twakinana akabereka twashyiramwe tugakinana byakunda. Ikipe rero Portugal yaje gutsinda konvenka ikipe ya Turkiya, yayidominye do A à Z kuva ku munota wa mbere kugeza match isoje. Ngira ngo nibyo twavugaga, ikipe ya Portugal yari ikeneye gukuramo Diego Daro hagati, igashyiramo noneho umukaseri nka Joao Palhinha, noneho Vitinha akigira imbere. Wabonye ko ari naho bantu bazongeye ikipe ya Turkiya. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Bernardo Silva ku munota 21 kuri passe yarivuye kuri Rafael Guerrero. Noneho Cristiano Ronaldo yagiye gutera umupira, niba yabonye ko wamusize, yari yawusize asa nk'umuntu ubafensa arababeshya aragwa. Noneho Bernardo Silva umuri inyuma ayidepoza premier poto. Igitego cya kabiri kitsinzwe na Ayakadin ku munota 28 n'umupira Joao Cancelo yazamukanye, bari bamaze kuva muri korone barekera umupira, bazamuka bihuta. Noneho Cancelo umupira awucomekera Cristiano nabi, koko wabona ko n'ubundi yamuhaye umupira, nta nubwo ashaka kumuha. Donc Cristiano yarari mu defenseur babiri, amwereka ko agomba gucomeka umupira imbere, we ahita awucomeka kuri kote y'ibumoso kwa Bernardo Silva, ni kuri kote y'iburyo gwa Portugal, kaba kote y'ibumoso bw'ikipe ya Turkiya. Noneho Cristiano aramubwira ati none se kurimo gukina umupira nabi, ko ndimo gusaba atari urimo kuma mu gihe arimo kwiramanta. Cancelo nabubona ko nyine bitewe na kwa gufunga umutwe ko kutumva kwe arimo kwiramanta. Noneho abakinnyi b'ikipe ya Turkiya nabo umudefenseur wabo
aya Kadini yagiye ku umupira yawufashe aho kugira ngo awupase nyezamu abara umurobye baro abayidepoje mu izamu itako cya kabiri kiba kirinjiye bagitangira ku minota 56 ko bahise bakuramo Parenya benjeza Robert Neves. Ikipe ya Portugal yapushije pusa ne bacomekera Cristiano Ronaldo umupira abadefenseur bari bibeshe ko bamuraririje aracomoka Cristiano Ronaldo yarafite uburyo yagombaga nkuko nabo bashota izamu yari facing agarebaganya izamu yashaka yari kushota ibyo ashaka byose nibyo yari kukoresha gukora ibira Cristiano yajyaga bikora mbere ariko umupira yawufashe neza awudepoza awushyira ku kirenge cya Bruno Fernandes umupira ahita awudepoza mu izamu ku 56 ubona ko ikipe ya Portugal donc Cristiano ntago yishaka kuba ari we boss mu ikipe donc bashaka ngo bakore nka team bakorere hamwe donc ibintu byo kuba egoiste babireke. Bernardo Silva wabonye ko Bruno Fernandes yagize n'ikimwaro aribaza se ngiye ku Cristiano ndimo kumwe mu mipira no kube kiri kumwe mu mipira kandi yamara umupira mwiza ari wenyine ahita awudepoza mu izamu igitego cya gatatu cya kirindi. So urebye aho uko Euro amaze kugera ubona ko ikipe ya Portugal irimo gutanga ikizere ko ishobora gutwara kino gikombe cya Euro ukabona ko n'ikipe y'Abadage irimo gutanga ikizere ko ishobora gutwara kino gikombe cya Euro no gutegeza tukareba ikipe ya Portugal niba yabikora. Amakuru y'imikino nakagaruka hano kuri Ayanda TV Rwanda mukomeze gukora subscribe share like na comment bakunzi b'ikiganiro mukomeze kugubwa neza.